umva rero baca umugani ngo naragenze ndabona, ariko abandi bakavuga ngo izina ni ryo muntu. Nikojeje kuri murandasi mbamwonye muvi yitwa ngo Isereri, ariko si muvi ni isereri koko. Inyumvira cya tonalite, harya uvuze ngo ikisha tonali? Iyo uzi ikinyuma nyuma banakuretse ukinjira kuko inyuma ufite uruhushya sha. Mu nyumvire na ngo reka abasivile bagira bateja. Abasivile barya neza barakasha. Wewe. Ngaho nimwiri aka gace kanjye kankomye kabisa. Subscribe, like, comment and share. Let's do it now. Musoda? Hinde? Wowe? Biriwe. Iki ni iki? Urabona ari iki? Boss wawe Haduyi, kisasu, imbunda burende, Kalachnikov. urabona ari iki? Amaye, ngese barasubiza. Boss wawe arahari? Bosi we. Wande. Mfite bangahe? None se hano ugiramo ibiro? Egerenda. Yo ariyahuye. Yo ndamwahuranyije. Wa mwana w'umukobwa sha. Ufate inkoni se gutyo. Ucunze maburi daharuise kuzamuka gutyo none hanga. Ase wundi kushinzwe gucunga hano ibyanjye birakureba ubu. Ho niko ufite rero nirimo. Uko kuntu uri gusa ni ikosa rwose. Uragira uburanga buto bw'amabuja, urapfuye ntiwiriwe. Ndakugubanyije da. Ndakurahiye rwose. Ukanahumura gutyo. Agosha wisize ikishane topisi kuko batani karorete wisiga ibye. Ibyumva bikureba koko. Abakanu harimo glycerine yazowe. Utanibeshye utanongera kunkoraho. Ndanuka rwose ndanuka nyotera kure. Ndanuka. Fata nk'amabyo mu mpeke rwose. Meze nabi. Nigishwemo. Nyihunza rwose gera. Sundi abagwaye kazi bagukuye he kubyo guhereza akazi. Nukumira abantu nkamwe rose kubambira ngo ugiye he. Uje hanga nta muntu wavugishije nawe. Nta muntu mwavuganye. Winje wavuganye nande se atari ngiye utampamagaye. Uwo muntu wavuganye noneho naza gute. Noneho niba bumva mwavuganye. Nagukingurira. Cyangwa bavuga ngo renga. Hano ukubona ari umuntu urimo se? Urukubona hari umuntu urahanga? Ushobora gutuma yo kwirukana. Birukana nde? Ngewe se? Wowe nyine. Banyiruka ngewe se? Ariko ushaka guhana amategeko. Nje ngaho ndi uzareba ububwira wari wese umubwire ngo umubaze ngo kacere n'umuntu cyazakubwira. Ni muntu ki? Komando intouchable umusirikare ukomeye. Security. Noneho kugira ngo wemere ko ngi hano ndenze uzagire n'ubwira hano noneho niba kwinjiza. Singiyisi renga. Umurongo utukura. Karame bose. Uri mu cyangwa? Oya ntane ni ikintu mbonyanga kigicucu ndi kubona ntaze ngo ni cyahe kikivuga ibintu by'ubucu. Wowe nige nagukaniye ngo ntago winjira mwanga. Wowe ntiwaninjira. Muri kazi. Ako vuyu wabo. Nuko ari we. Uyu. Utuka abashyitsi mwamukuye. Aho wizo kore. Uraza ko wenda mugane ako rero iyo uzi ikinyuma hanyuma. Iyo uzi ikinyuma hanyuma ba. Iyo uzi ikinyuma hanyuma banakuretse ukinjira kuko inyuma ufite uruhushya sha. Wowe bigenda ikinyuma hanyuma nta muntu wakubuza kwinjira. Ariko baza se wagurira ibibere gusa. Ikinyuma hanyuma arwari bagurufunguza. Kanya abasevire barya neza barakasha. Wewe. Aka gace wowe ukabonye uti ni agace gatoya muri movie ndende, wagira nawe ukayireba. Ngiye kankomye mbese wowe ukabonye gutandika muri comment. Mwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tuje bya kintu cya fresh peace and out. Mwibutsa ko ufite umwana akaba ashaka kumwigisha kugenda ku nkweto z'amapine cyangwa se skateboard, sha nta handi uzigera ubisanga uretse muri Rwanda Bullet Skaters Club imwe rukumbi itoza abana banyu kugenda ku nkweto z'amapine bikarenga ko babimenya ahubwo bakabigira umwuga uzabatunga ugatunga n'abazabakomokaho ejo hazaza. Twagiye.